Izletnici su iskoristili svečari doline heroja u kojoj je sve vrvjelo od radosti, graje i osmijeha. Spustovi na sankama i skijama smjenjivali su se jedan za drugim. Baš je lijepo i družimo se i sankamo se. Kako je tebi danas ovdje? Dobro. Kakva je staza? Dobro. A sanke? Dobro. S kim dijeliš sanke? S kim se spustaš? Jesi sami? Ovdje je stvarno divno i mislim da je jako dobro od našeg grada što su organizovali ovu posjetu Tjentištu, da se malo družimo. Kako je tebi danas ovdje? Pa lijepo. Jesi prije dolazila? Pa jesam dosta puta. I kakva je staza? Pa baš je lijepo. Dan zimskih radosti starijima je evocirao uspomene na djetinjstvo, ali i ukazao da se dječici mora pružiti više mogućnosti za zdravo odrastanje. Malo smo došli ovdje da uljepšamo dan djeci, da pravimo Snješka Bijelića, da sankamo, da uživamo, da se radujemo. Je li dobra staza? Super je staza. Super, ima puno snijega, možemo da pravimo Snješka Bijelića. Divno je zaista, uživamo, lijep je dan, tako da poželjeli bi da ima još više malo ovih organizacija i tako. Super, divno zaista. Dječica se dobro utopila. Djeca su se dobro utopila, uživaju i mi sa njima. Mnogi su uživali i u vožnji motornim sankama. Dan zimske radosti uljepšale su i saonice, čije su kretanje po snijegom prekrivenoj dolini heroja pomogle motorne sanke. Zanimljivo, ima dosta ljudi koji traže da voze sanke i tako. Dobro. Kakvi su njihove i vaši utisci? Pa dobri su utisci, stvarno nema šta. Prava zimska idila. Iz Nacionalnog parka Sutjeska dobrodošlica i obećanje da će za godinu dana biti više sadržaja za uživanje. U Nacionalnom parku je bilo jedne manje skijalište sa žičarom i u planu za 2018. imamo da napravimo i da obnovimo to skijalište. Znači imat ćemo jedno kvalitetno skijalište sa žičarom u dužinu staze oko 1200 metara. Ima li još neki planova što se tiče Nacionalnog parka? Što se ove godine tiče, u fazi smo izgradnje 2 ekskluzivne vile, kapaciteta oko 25 mjesta. U jednoj od vila bit će jedan manji spa centar i ove godine planiramo izgradnju jedne velike kongresne dvorane koju ćemo ujedno koristiti za svečani salon za svadbe. Sa turističkog aspekta ovo i promocija i Nacionalnog parka i samog Tjentišta, ali i promocija nekog zdravog života i odnosa prije svega naših najmlađih sugrađana prema prirodi, prosto da im se razvija svijest šta sve priroda može da nudi i kakve blagodeti danas to kao što ste vidjeli snijeg i sankanje i njihova vesela lica i radost najbolje pokazuju da smo uspjeli u organizaciji. Domaćini, turistička organizacija i Nacionalni park Sutjeska uz podršku šumskih gazdinstava iz Foče i Kalinovika, dječjeg vrtića, osnovne škole Sveti Sava i kulturno-umjetničkog društva izlet su pretvorili osim u veliko sankalište i u zabavu u kojoj su podjednako svi uživali. Nakon šetnje, sankanja i skijanja i okrepljenje, planinski čaj i vojnički pasulj. U kuhinji ambijent koji mirisom obećava. Visoka temperatura sa parom, koja je najavljivala miris dobrog ručka, osvojila je i objektiv naše kamere. Bilježimo promjenu temperature sa minusa vani i plusa od vatrice u kaminu u restoranu. Napravili smo danas pravi vojnički pasulj. Klasično, kobasica, malo slanine tu ima, znači, eto, na Sutjesci smo pa vojnički pasulj, na to bude danas. Evo, kad obično ima različitih ukusa, neki kažu da vole rjeđi, a neki gušći, pa ima li kako ide to kad se priprema? Pa nema to neke veze, pasulj gušći je pravi pasulj, vojnički pasulj pravi. Jel treba nešto da odstoji ili jedan dan prije da se kuva? Pa bolje bi bilo da odstoji dan jedan, ali može ovako, jutro smo ga rano pristavili i dobar, evo, gotovo je sve. I koliko porcija? Pa ima oko 200 porcija. Da Dan zimskih radosti ostane upamćen kao januarski hit doprinijelo je i Fočansko kulturno-umjetničko društvo igrom na magistralnom putu koji jug Srpske povezuje sa Sarajevom i Beogradom i pjesmom koja se orila dolinom heroja.